Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalian jongi ka all Meghalaya Karbi Association. Kabadon headquarter hang Taiwan, Rampur District Kampong. Dengi kum kaseng, idon baro office beral dulu. Isim kia halor kane kebanta. Nam takar reception policy. Ka Sarkar Meghalaya ka ba adap santos nem. Ka madla yang kane kar kontrai kam jongka. Kumta ni penpau ru jeung singap kia ba. Ni Krishan nadu ka donut pat mensim ni kum ka cai bendu karbi kemudian hapo Meghalaya ba hamtamnya namta kun semla nakalawe jongki kalong ka umdum hak ini kisnem kipor kepala linyo hermen ba na pring hapo khasi jantia inomi khmat jongi MLA laipun rumud kinmi sakmat ban ai ka jing Krishan ban yakren ha asam ni namanta banwanra yang neka bill reception bill kanang ba ikun semla bat nam ta kalawe jongka jela kan long kap itenan bat ngi kermen ru banang ne sakmat kaneka senjam ke ba iba arden ke bala yalam khmat ban syat ngan andre ngiru ngilalong ban syat ngan lang yaki nang ba ka jengmentoy namanta ikun semla namanta ka pri nyau trep hi barok we kan long sha ka benta ka bakrau kan long sha ka pat yaki ban la ban Krishan namta ka reception ka long badon kam namanta jongi kum kiriulum ke tribal ke badan hapo kami kalian summa hi kene presiden kumba ni ba Rebecca Ronghang na kum sekretari jong kaseng all Meghalaya Karbi Association dagi jing sumkia diwan mendaksi ban Krishan man aimin sem yai ba arga alor kaji penbai ya garis reception polisi te nada jaba ngila ya kene kaji mentoy nak benta jong ikun ipi jong bat ni nak kaliang jingi Krishan pura apa de mendaksi ni yawan kata ngut regintang yawan bat menin menjiselu gidon diperlok di balawan benia song ni bat nang mes kumat ni nak kaliang jingi ni nang yawan bat kum kadak kajing kajing buram bat kajing pet miu jai sar ba arden bi jungi ni nak kaliang kaseng all Meghalaya Karbi Association nilai kaspong kum kadak kajing na kaliang kajing tang tak please